Abona chips yona hayi hawa bana hayi chips yona hawa bana hawa gore batho ba diketse re rapeletse gore re rapetse ra tshela metsoko ra phatla ra ira dilo tsotlhe tse ra bitsa badimo ba chiefs ra bitsa badimo ba motau ra bitsa badimo ba rona ba botlhe ba re khona wina 7 million re winne 7 million batho ba tsere 7 million a rona ba ya Netherlands ka yona ba tsere 7 million yotlhe ba ya Netherlands which ke sure he re bua mo re tlo khona go bona mekana ngwana ya ko Netherlands go di bicycle kick tsa ko Netherlands back to reset, back to factory reset. Ke Kaizer Chiefs re itse gore after you re di rapella gore re modimo season e ke a rona bona re tshwere bo monyai re tshwere bona ha ona batho ba re sa ba signa gore o itse Chiefs yona gore o ka re na le against happiness tsa batho gore ba re bona re tswa maramanyana bona ra tloa maramanyana ba re next re nya go lo bontsha maramanyana a tlo tsamaya ka 2 days batho ba tsere ditšhelete tsa bona 1.3 jersey Durban Chiefs ya rona re itse ke yona wa bana Chiefs gore pila gore re bapaletse gore ba re bolae last season ba re role thoma ka Toyota Cup lo slim wa bana Chiefs e bana Chiefs ka o boledisa maka gore Chiefs ka o boledisa maka gore ka o boledisa maka gore tse re dingwala mo Facebook re buile bjano lo bona mekana ngwana gore lo bona di touch let's go ha ke se ba re timela ke ka sonko kotonko re ba re ke ya re papatla le yona ba gore re tsaka bo ka sonko kotonko mara sense re latana le bo Pirate le bo Sundowns ya wa bana gore go utla ke lositse weight ka few hours fela gore go utla mmelo wa ka bile diaparo tse bile ka re di a mpheta Chiefs ba hawa 7 million konneta ena ke bone le grand o ke bone grand la kare batho ba barake grand a sa go Netherlands ya o tlhobeya ya sa go Netherlands batho ba ke shone ba le go bogiane kwa oro bole phalale re go kae batho re botsa ba ile Netherlands ra totsi wana ka mko ba bane ba practice go bogiane kwa oro go kae Chiefs se ba nno re botsa nnete gore ne ba ile go kae